This is CONIFA, a federation of football associations that aims to build bridges between people, nations, and minorities all over the world through friendship, culture, and an endless love for the game of football. اف جام جهانی یا فوتبال لباجار استرسند آباکور سوئد رنگ کلتوری یه نتوی سامی آشکره لسر دیار بو. آلای سامی جلوبرگ نتوی او موزیکا سامی. آهنگا وکرنا جام جهانی یا فوتبال جبو نتوین به دولت کونیفا هم بخیر هاتن باجار استرسند لباکور سوئد جور حتان استکهلم نزدیکی 505 کیلومتریه پرانیا خلک ورج نتویا سامن او نه سوئدینه جوان دبیجن سام یانجی دبیجن لاب دوروبر 80,000 نفری هی لباکور سوئد و نرویج و فنلندا و لباکور روسیا روشا وانجی تا رده که وک روشا کردانه و رنگ فولکلور وانجی دوی آهنگ دا گلکی دیاره لدوروبر من تیپا دانس کردی استکهلم هاتنه هنرمند کرد هاتنه و تیما فوتبال یا کردستان جیل ویدر آمده اما هفپیوینه به نونر حکومت هرما کردستان و به نونرن تیما فوتبال کردستان را دوی رپورتاج دا جواره پیشکش بکنیم. Vi kommer ha fantastisk prisutdelning faktiskt. Det kommer vara اول جام جهانی توپاپی بوان نتوین کو اندام نین الفیفا دا لحفته کی دال باجار استرشون ده جشن آهنگت ورزشی بن هر وقت بینن دزگاه راگهاندنا سوئدی و ناو نتوی و هلبت کردستانی جی گرانیا کا مازن دنوه بویرا ورزشی همو یاریت وی جامی اواکی زندی تنه وشاندن ام خلات اکی و دوی و سی بلافتین و هر وسا خلات بو باشترین هل بجارده بو باشترین یاریزان و باشترین یاری و گلک خلات هندی دابشت گین. جدزگهین راگهاندن یک کردستانی تنی کردستان تیوی لجهه بویری بو. هنرمندا کرد هیلین آرو بو وی بویرا ورزشی سترانک تایبت آماده کرد. حکومت هرما کردستان دخواست کوی درفتا ورزشی یا نافنتوی بکار بینه و تورا پیوندین کردان فراتر بکه. اما زوجا كباسي بيوندية كين لقل ولاتاني دروا زوجا ربطي كين با ريغاي دبلوماسي وسياسات بلان لبير معنى ك شندين ريغاي تريج هي ريغاي هنري هي وهروها ورزش وشندين ريغاي تريج استا بونو من الريغاي هاتني هالبجاردي توبي بي كردستان بولات السويد
ئاشنابوونە بە کوردستان بە وڵاتی سوید و لە ڕێگای بە هەڵبژاردی کوردستان ئەتوانین کوردستانی خۆمان پێشان بدەین بە چەندین وڵاتی دەروی وڵات لەبەرەوەی یاریەکان ڕاستەوخۆ پێشان نەدرێت لە چەندین خەناتی جیهانی و هەروەها لێرەش علاقاتێکی باش دروست دەکرێت لەگەڵ ئەو وڵاتانی کەوا ئامادە ئەبن. Li tenişt grûpên hunerî yên Samî, grûpa Dîlanê ya Komciwan ji Stockholm hatibû taybet ji bo vê cama cîhanî. Hilbijardeya Herêma Kurdistanê maçekî dostane li Stockholmê lîstî bû û hemû amadekariyên xwe bo vê kêbirkeyê cêbicê kiribûn. ئێمە و هەڵبژاردەی تۆپی کوردستان دوو ڕۆژ پێ ئێستا گەیشتینە وڵاتی سوید لە شاری ستۆکۆڵم ئەم ڕۆژ گەیشتینە ئێرام بە نسبەت ئامادەکاریەکان ئێمە وەکو یەکێتی ناوەندی تۆپی کوردستان هەموو ئامادەکاریەکانمان بۆ هەڵبژاردەی کوردستان دابین کردووە و ئەوانیش بەو پەڕی شەوقەوە بەو پەڕی ئومێدەوە هاتوون بەشداری بکەن لەو خولاوە ئێمە پاڵەوانی پێشووین و هەموو یاریزانەکان هەموو ئەفدەکە هیچ کێشەیەکیان نییە وە سوورن لەسەر ئەوەی ئەم خولەش بتوانین پلەیەکەم بەدەست بێنین. We've been training for about a week in Norway before. بله هەلبژاردای تامیل دی ڕۆژە چهارشەمبیە بەرامبەر هەلبژاردا کوردستانê یاریە کرد. هەلبەت هەر کەسێکی divێت هەلبژاردا wan سەرکەویتن lê em dizanîn هەلبژاردا کوردستانê ya xurt e û serkeftin dijî wê neya asan e û em serkeftinê bo hemû beşdaran dixwazîn. Hîviya me ew e eger em camê nebin bila Kurdistan bibetin. 1, 2, 3, Di roja yekem de ji vê camê nûnertiya Herêma Kurdistanê çadirek vegirtibû û zanyarî di derbarê Herêma Kurdistanê da belav dikirin, alayên Kurdistanê û diyariyên diniyên sîmbolîk pêşkêşî xelkê dikirin. Yekem maça hilbijardeya Herêma Kurdistanê beramber aramiyan Sûriyoyê bû. Berî maçê jî Komciwan çend dîlanên Kurdî pêşkêş kirin. Divê maçê de gola yekem hilbijardeya Kurdistanê tomar kir. Lê pişt re aramiyan Sûriyoyê du gol tomar kirin. Hate zanîn
Gudemaçên pêş de dê yarizanên ji tîma dal Kurd tevlî hilbijardeya Kurdistanê bibin. Cama cîhanî ya topa pê bo neteweyên bêdewlet Konîfa dê ta heştê vê mehê berdewam be û eger hilbijardeya Kurdistanê encamên baş bi dest bixîne, dê bernameyeke hunerî ya taybet ji hêla Kurdan ve bihête amadekirin.